akumva yiyumvanye na kumva ko urubanza rwagenze neza, akajisikia kweli sherehe imeenda vizuri. Ivyo rero nivyo vyatuma Yobu abanza kubahamagara abana biwe ngo abeze. Hayo ndiyo alikuwa anasababisha Ayubu kuwakusanyisha na kuwatakasa watoto wake. Nibaza ko utashikiriwe nako ka original abandi baronse, yani mwenye labda hakufikiwa na soda hiyo original sealed wengine wamepata, avuze kwica arico camugerageje, wakati amesema hilo ndilo limenikwaza, yacha kamutumirako, alikuwa anamuagizia naye ateraba nawe siwe wohahera, na wewe chukua na uko pamoja na wengine, na wenye nakakanywa, na yeye akanywa, agataha yiyumva, na yeye wenda nyumbani kwake akijisikia, agacamusaba ati rero, akamuomba sasa hivi bababarire, basi wasamehe, bagirira imbabazi ko bataguhaye, wasamehe maana hawakukupa. Bose rero bagataha habaye imbabazi, wote wakaenda kwao kuchiwa ndani yao msamaha. Yobu rero murumva yari yareza abana biwe neza, yabareresha imbabazi. Maisha yangu yamebadilishwa wakati Yesu amekuwa ndani mwangu. Umuco washitse, nuru imefika ndani ya moyo wangu. Yesu amekuwa ndani mwangu. Yesu yangerereyemo, Yesu ameishi ndani mwangu. Yesu amekuwa ndani mwangu. Haleluya, ndane, haleluya, na furaha, nashukuru. Yesu yangerereyemo, Yesu amekaa ndani mwangu. Ndasubiriye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu. Na wasalimu mara nyingine katika jina la Yesu Kristo. Ego twagomba kubaha intasho twaje tuzanye, tungependa tutowe salamu tumekuja nazo, kandi zindi twagumye tuzironka turaha, na salamu zingine tumezipata tukiwa hapa. Umwungere wa mbere w'ishengero n'abapastori dusangiye ibikorwa vy'Imana n'ishengero, mchungaji mwangalizi wa kanisa, wachungaji na kanisa kwa ujumla, no mu muryango na kwa familia, baradutumye bose ngo tuze tubaramutse mwakire izo ntasho. Walitutuma wote tuwasalimie, pokea salamu hizo. Ntasho zao, pokea salamu zao. Hanyuma rero ndafise intasho yiharije, nina salamu maalumu nahawe n'umuntu yabanye namwe ngaha. Nimepewa na mtu aliwahi kuishi nanyi hapa. Umukozi w'Imana yitwa Yoshua, mtumishi wa Mungu anaitwa Joshua, ari muri Australia, ako Australia. Twavuganye hanyuma campa ijambo ry'Imana ngomba kubashikiriza. Nimepewa neno naye nataka niwafikishie. Yanditswe mwikete Paulo yandikisha ngero ryo muri Efeso, nimeandikwa katika waraka wa Paulo kwa Waefeso, igice ca 6 sura ya 6 umurongo wa 23 na mstari wa 23, rivuga ngo amahoro abe muri bene data, amani iwe ndani ya ndugu wapendwa, n'urukundo na upendo rufatanije no kwizera, pamoja na imani, biva ku Mana data wa twese, yanayotoka kwa Mungu Baba wetu, no ku Mwami Yesu Kristo, na katika Kristo Yesu. Ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda umwami wacu, neema na iwe pamoja na wote wanaompenda Bwana wetu Yesu Kristo bose. Yesu Kristo katika hai, atabupfunya, bila kutokuharibika. Niriganuke naco ndarivuga ko nabasomeye gusa. Ni salamu hiyo, sina mengi ya kusema kwa ajili ya salamu hii, none mujakire, lakini mulipokee. Turaronse rero ijambo ry'Imana litwugururiye, tumepokea neno la ufunguo, ijambo likomeye cyane, neno nzito sana. Ijambo rivuga ngo ntutinye, neno linasema ya kwamba usiogope.
iri jambo rero muri Bibiliya yose rivugwamo inshuro 365. Katika Bible neno hilo limesemekana hivyo. Nukuvuga ngo uko bukeye ku munsi Imana ikubwira ngo ntutinye. Kila kuchicha Mungu anasema usiogope. Nico gituma iyo minsi gize umwaka yose tubarirwa ngo ntutinye. Ndiyo maana siku zote za mwaka Mungu anatuambia musiogope. Kandi iri jambo ryarabariwe na rimwe muri ajya mashengero ndwi yo muri Aziya. Na neno hili limeambiwa kanisa moja katika makanisa ya Asia. Iryo shengero ryabariwe ngo ntutinye ivyo ugira ubabazwe. Maana kanisa hilo limeambiwa ya kwamba usiogope na mateso yanayokuja. Kuko nguwo mugwaniza agira shire bamwe muri mwebwe mwibohero. Maana ibilisi anataka kutia mbaroni moja yenu, ngo ariko wame uyoboka gushika kugupfa, lakini uwe hodari siku zote mpaka kufa. None rero iri jambo ni rinini cyane mu bugingo bw'umukristo. Basi neno hili ni neno kubwa katika maisha ya Mkristo. Nagira rero nanje nongereko, nami naenda kuongezea neno. Ijambo ry'Imana ngomba kongerako, neno la Mungu naenda kuongezea, ni jambo rivuga ngo Yobu aririra umugisha yari afise kera. Ni neno linasema ya kwamba Ayubu akililia baraka alikuwa nayo. Tulisoma rero mu gitabo cha Yobu. Tunasoma katika kitabu cha Ayubu igice cha 28, sura ya 28, igice cha 29 mu ntunge, sura ya 29. Mniwie radhi, dusoma duhereye ku murongo wa mbere. Tunasoma tukianzia mstari wa kwanza. Haravuga ngo Yobu aririra umugisha yari afise kera, maze Yobu yongera kuvuga amajambo yiwe y'ibiraguragu, ati cyoma nkaba nari meze nk'uko narindi mu mezi yahise, nko mu minsi Imana yanzigamiramwo, igihe itara ryayo ryakira hejuru y'umutwe wanje, umuco wayo ukancisha mu mwiza, nkaba nk'uko nari meze igihe nari nshitse ubukombe, hamwe inama y'Imana yari ikiri mu rugo rwanje, igihe ishobora byose yari ikiri kumwe nanje, abana banje bakinkikije, ibirenge byanje bigitonyanga ivuta, ubwato bwimbwe mu gitandara bukinsendanishiriza amavuta ya elayo. Naya majambo dusomye ngaha. Ni haya maneno tumesoma hapa. Uyu ni umuntu yitwa Yobu. Huyu ni mtu anayeitwa Yobu. Yobu yari umukristo mwiza wo mwishengero ry'Imana. Ayubu alikuwa ni mkristo mzuri katika kanisa la Mungu. Kandi yarubaha Imana. Na alikuwa mcha Mungu. Yobu rero turavye kugororoka kwiwe, tukiangalia utakatifu wa Yobu, kwari gutandukanye no kugororoka benshi bari mishizo nka, na alikuwa na wachungaji wengi wanatumia ng'ombe hizo kwa kulima. Ikintu rero Yobu yaraturushije, Yobu yarafise abana bakundana cyane. Kitu Yobu alikuwa anatuzidi sisi, alikuwa na watoto wana upendo mno. Nama ndavyibaza ko mara nyingi nafikiria twese turafise abana, sote tuna watoto. Jewe ndafise abana, Imana yarampaye abana. Mimi nina watoto, Mungu amenipa watoto. Kandi yampaye abahungu n'abakobwa. Amenipa watoto wavulana na wasichana. Kandi ndabakunda bose. Nawapenda wote. Mugabo ntibakundana nkuko abana ba Yobu bakundana. Lakini hawapendani kama vile watoto wa Ayubu. Aha ndabona mwa abavyeyi batari bakeya. Naona wazazi katika umati huyu wengi. Kandi bafise abana bamaze guca ubwenge. Wana watoto wamesha kuwa wakubwa kiasi. Mbega mwebwe mubona abana banyu bakundana cyane? Niwaulize, je, nyinyi watoto wenu wanapendana sana? N'abakiri bato na wenye bado wadogo bajya bagisangirira ku isahani imwe, wale wenye bado wanachangia kwa sahani moja, ubagaburiye ukiwapakulia chakula umva umwarize,
Unasikia mmoja kilia. Ngo bazuti ubaye iki? Ukimuuliza ni nini? Ngo cantuze kinkubise ikiyiko. Nakwambia kile kimenipiga kijiko. Murumva rero nta rukundo ruba ruri hagati yabo bana. Nasikia hakuna upendo kati ya watoto hao. Ivyo nyene birakura. Hayo yanakuwa naho bakura bakubaka ingo zabo, ingawa hata kama wanaenda kwa manyumba zao na kujenga miji yao. Yakubiswe ico kiyiko ntazovyibagira. Yule mwenye amepigwa kijiko hicho hasahau. Bigaca bituma rero urukundo rwabo ruba ruke, yakasababisha upendo wao uwe mdogo sana. Abana ba Yobu rero bakuze bakundana, lakini watoto wa Yobu wamekuwa wakiwa na upendo kati yao. Kandi abakobwa murazi ko batubaka ku musozi. Najua wasichana uchumbiwa mahali mbalimbali. Ala usanga umwe yubatse mu ikomini muyunda kubaka mu yindi. Na wakati unakuta mmoja anachumbiwa tarafa mwingine tarafa nyingine. Mugabana ba Yobu narabize ko ndasigwa kuko nta warya dahaye uyundi. Lakini ya watoto wa Yobu yamepitiliza, maana hakuna mwenye alikuwa anakula na kusahau mwenzie. Umwe muri bo agize icaronse, mmoja kati yao akifanikisha kitu yacatumira abo bavukana bose, alikuwa anawaalika wote wazali wa moja. Hanyuma rero bagaheza bagaca bahurira ko bavukana, wakakutana kwa mmoja kati yao, bagasangira twatuntu yaronse, wakachangia kile ambayo amefanikisha. Imbere yuko basubira gutaha mu mihani wabo, kabla watawanyike waende kwa manyumba zao, babanza guca kwa papa wao, walikuwa wanapita kwa boma la baba lao. Yobu rero akabicarikaho, Yobu akawakalisha kwake, akababaza, akawauliza, akabaza umwe ati mbega urubanza rwo kwa mukuru wawe rwagenze gute? Akauliza mmoja, je, ile sherehe kwa ndugu yako imeendaje? Urubanza rwagenze neza. Akamjibu, sherehe ile imeenda vizuri, twarariye turanywa, tumekula na kunywa. None rero rwagenze neza. Kwa hiyo sherehe imeenda vyema. Agasubira akabaza uyundi, akamuuliza mwingine, ati urubanza kwa murumunawe rwagenze gute? Ile sherehe kwa mdogo wako ilikuwa inaendaje? Ngo rwagenze nabi. Akamwambia, sherehe imeenda vibaya. None rwagenze nabi kubera iki? Imeenda vibaya sababu gani? Ngo abandi babahaye ikirahuri cyuzuye nanje bamigice. Akamwambia, mimi nimepewa jelansi nusu, lakini wengine wamejaziwa. Mumanza murazi ko ariko bigenda. Si mnajua katika sherehe yanakuwa hivyo. Mbezi ya manza mweho mujamwo uwo babaza muvuye mwese mwovuga ko zagenze neza. Nanyi katika sherehe zile mnaenda kwenye mmealikwa, mutachiwauliza na mnaweza mkasema yameenda sambamba. Twebwe hari yatubaye kwenye tunaishi, uko dufise ibitoke baratarika bakagana imibisi, tuna matoke na kukamua juice. Aho ni nko mu mamanza ya mariage, katika sherehe za maharusi ugasanga bajya basereva umwe bamuhaye agacupa kumubisi, ukakuta wele wenye wanapewa service, mmoja anapewa kachupa kidogo ka juice hiyo, uwo bicaranye bakamuha agafana kaka original, mwingine akapewa original soda. Mbeno nabo bantu burya bazogenda bashima kumugwa, watu hao wote wanaenda wakishukuru pamoja. Uwo yanyoya ko kumubisi, huyo mwenye amekuwa juice ya matoke, moranda baraba iyo twagiye mu rubanza, na waangalia mara nyingi kwa sherehe, uwo bahaya ako gafana babuganije mu mubisi, mwenye amepewa kachupa kidogo ka soda ndani juice ya matoke, arakitegereza, anakaangalia namna hii, agatereka hasi, akaweka chini, agasubira akakitegereza, akachukua kaangalia tena, agasoma ko dukeye, akakunywa kidogo, ukabona aragahengetse, akakafanya namna hii. Ivyo ni bimenyetso byo kukagaya. Hiyo ni ishara ya kukadhalau kale ka juice. Mugabo bahaye kagafana gapfunze, lakini yule mwenye amepewa kasoda kale sildi, kaka original, kale original, arasoma gatereka imbere yiwe yishigikiye, anakunywa na kuweka mbele yake akijisikia,
akumva yiyumvanye na kumva ko urubanza rwagenze neza, akajisikia kweli sherehe imeenda vizuri. Ivyo rero nivyo vyatuma Yobu abanza kubahamagara abana biwe ngo abeze. Hayo ndiyo alikuwa anasababisha Ayubu kuwakusanyisha na kuwatakasa watoto wake. Nibaza ko utashikiriwe nako ka original abandi baronse, yani mwenye labda hakufikiwa na soda hiyo original sealed wengine wamepata, avuze kwica arico camugerageje, wakati amesema hilo ndilo limenikwaza, yacha kamutumirako, alikuwa anamuagizia naye aterawa nawe siwe wohahera, na wewe chukua na uko pamoja na wengine, na wenye nakakanywa, na yeye akanywa, agataha yiyumva, na yeye wenda nyumbani kwake akijisikia, agachamusaba ati rero, akamuomba sasa hivi bababarire, basi wasamehe, bagirira imbabazi ko bataguhaye, wasamehe maana hawakukupa. Bose rero bagataha habaye imbabazi, wote wakaenda kwao kuchiwa ndani yao msamaha. Yobu rero murumva yari yareza abana biwe neza, yabareresha imbabazi. Ayubu alikuwa na wale watoto wake vyema ndani ya msamaha. Yobu rero umukurikiranye neza urabona ubugororotsi bwiwe ko cari gitangaza. Ukifuatilia utakatifu wa Ayubu ulikuwa ni wa kupitiliza. Yari afise abana bakijijwe, alikuwa na watoto ambao wameokoka, yari afise amatungo, alikuwa na mifugo, yari umugabo akomeye, alikuwa ni mwanaume ashobora gukorera urwo rugo rwiwe, anaweza kutumikia boma lake. Hanyuma rero uyundi munsi Satani aramusaba. Siku moja basi shetani kumjaribu. Imani irabaza Satani ati mbega uvuye ga Satani? Mungu umuuliza shetani, shetani umetoka wapi? Na wavuga ngo mvuye gukwiragira mu birere byose byo mu isi no kwigendagendamo. Akamwambia nimetoka kuzunguka dunia na kuzulura tu. Ngo mbega none wabonye umusabyi wanje Yobu anyubaha? Na Mungu humuuliza shetani, umemuona mtu wangu hodari ananiheshimu Ayubu? Satani araheza aravuga ati mbega yoreka kukubaha gute ubona wamuhaye amatungo aruta y'abantu? Na shetani akasema anaweza kukataa kukuheshimu namna gani na umemkweza kwenda juu? Ati bintu byose wamuhaye ubimwaka, mambo yote ulimupa ukimpokonya, yocha kurogotako, na yeye anaweza kukufuru. Imana irabwira Satani ati bijya byose wanafise ndabishize mu maboko yawe. Na Mungu kumwambia shetani, yote nilimupa Ayubu nimeweka mikononi mwako. Mugabo ndakwimye ubugingo bwiwe, lakini nimekunyima uhai wake. Ivyo bintu byose rero Satani arabigesetsa, na yote hayo shetani akayaharibu. Hanyuma abana biwe bakoraniye mu nzu yo bavukana bari mu munsi mukuru, wakati watoto wake walikuwa wanakusanyika kwa nyumba moja wote wazaliwa, banezerewe inzu ikibagwako, walikuwa wanafurahi wote na nyumba kuangukia wote. Mugabo umwe yari hafi y'umuryango arasimba, lakini mmoja alikuwa karibu na mlango enda inje, arayisiga ntiyamugwako, amejirusha inje, hakuangukiwa na nyumba hiyo. Achariruka rero abwira se, akakimbia akamwambia baba yao ati twari mu munsi mukuru kwa naka, tulikuwa kwa sherehe katika nyumba ya mmoja wetu, none bose abo tuvukana inzi baguyeko, na wote ndugu zangu nyumba imewaangukia, bapfuye bose, wote wamefariki. Ni jewe ndokotse kuza kubikubarira, ni mimi tu nimetoka wakuja kupasha habari. Yobu yishuye uwo muntu aje kumubarira ibibaye yamwishuye neza, na Yobu alimujibu vizuri aliyeleta habari hiyo. Yamubariye ngo Uhoraho niwe yagavye, alimwambia Mungu ndiye ametoa, ngo none niwe agaburuje, na Mungu ndiye amerudisha, izina ry'Uhoraho nirishimagizwe, na jina la Mungu lipewe sifa. Arashima Imana no muri ivyo bimubaye, na akashukuru katika mambo ambayo amemuangukia. Agihejeje kwakira iyo mbitsi, wakati amepokea habari mbaya hiyo, aca haza umwungere muri babandi bariko bararimisha zanga, akaja mchungaji mmoja alikuwa anatumia ng'ombe hizo kwa kilimo. Ati mbega uzi n'inkuru? Akamwambia unajua habari?
zanka zose abasabeya barazinyaze. Zile ng'ombe zote wasabeya wameziba. None rero batwaranye n'abungere. Na wameenda pamoja na wachungaji. Ni jewe ndokotse kuza kubikubwira. Ni mimi tu nimepenya wakuja kukupasha habari hii. Ati naho nyene nirutse ndabasiga. Nami ni vile nimekuwa hodari kwa kukimbia. Aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Akasema nimetoka ndani ya tumbo la mamangu nikiwa uchi. None nzosubira mu nda y'isi atacho nambaye. Ntarudi ndani ya ardhi nikiwa uchi pia. Oh, ivyo vyago vyose vyejeje kumushikako. Yote hayo dhiki zote zikimufikia. Abakunzi biwe barabimenya. Na marafiki zake wakajua habari. Baza ngo baje kumukubitirako. Wakaja kama wamekuja kumufariji. Baca baramubaza ngo none ga Yobu. Wakamuuliza, je, Ayubu, ngubwo nta caha wanyegeje? Kweli hakuna dhambi ulificha? Ngo nta muntu yogira izo ngorane zose. Hakuna mtu anaweza kapata dhiki hizi ngo atacumuye asipokuwa ametenda dhambi. Murumva abakunzi biwe nabo ntibamuremesheje. Mnajua, mnasikia hata marafiki zake hawakumufariji. Iyo umuntu yagize ingorane n'abakunzi biwe baca bamuheba. Mara nyingi mtu akitokea na magumu hata marafiki zake wanamuacha. Hanyuma rero Uhoraho yongera kandi kubaza Satani. Lakini Mungu akamuuliza Shetani tena. Ati mbega n'ubu vya bindi wamuvuga namuhaye ko abimwatse? Ulikuwa unasema yale ambao nimemubariki lakini nimeyatoa. Mbega ntiwabonye ko akinyubaha? Sunaona naendelea kuwa hodari na kuniheshimu. Aravuga ngo mbega yoreka kukubaha ngo wamuhaye inkomezi ziruta iz'abantu. Akasema anaweza kataa kukuheshimu namna gani na mubworo bw'ikirenge gushika mu rutwari. Basi Yobu akawa na vidonda kuanzia kichwani hadi miguu. Kugezaho umudamu wiwe yihebura kuko mu kuja hanze yaraterura. Maana mke wake akakata tamaa sababu kwenda nje alikuwa anambeba. No mu kwinjiza mu nzu agaterura. Na kumrudisha ndani ya nyumba alikuwa anambeba. Arateba araruha. Basi mke wake akafika wakati ya kukata tamaa. Urukundo rurahera. Upendo ukaisha. Ahava mugira inama yo gutuka Imana. Basi akamshauri amtukane Mungu. Ngo none gahewe. Je, ngo mbega ngo nubu ngo uracakomeje kwa kugororoka? Unaendelea na utakatifu? Ngo we nubona ko Imana yaguhevye? Wewe unaona Mungu amekuacha? Ngo tuka Imana upfe uveho. Sumutukane Mungu na ukufe. Kandi mukayo yarazi ko umuntu atutse Imana acapfa. Lakini mke wa Yobu alikuwa anajua ya kwamba mutakikufuru kwa Mungu na kufa. Ariko aramugira iyo nama yo gutuka Imana. Lakini akamshauri kumtukana Mungu. Yobu ntiyatutse Imana. Lakini Yobu hakumtukana Mungu. Yaramurangamiye aramwitegereza aramubwira ati. Alimwangalia akamwambia hivi. Ati mupfaso. Mke wangu. Aterega nawe mbere nk'umwe muri babagore b'ibipfana. Na wewe umekuwa kama katika wale wanawake wapumba. Ati mbega twokwama twakira ibyiza gusa mu maboko y'Imana? Je, tunaweza kuwa tunapokea mazuri mikononi mwake Mungu tu? Ati mbega ibibi vyovyo bije bidutumbereye twobihande? Na mabaya yakija kwetu tunaweza tukapea nani? Oh, Imana irazigama umutima wa Yobu. Mungu akalinda moyo wa Ayubu. Niho rero Imana yasubira kubaza Satani ati mbega wabonye Yobu ko ari umugororotsa nyubaha? Basi Mungu akamuuliza tena Shetani, "Unaona Ayubu ni mtakatifu na ananiheshimu?" Kugezaho Satani na wavyemera ngo yego ndamuguhebeye. Basi na Shetani akasema, "Nimemwacha kweli." Aho rero niho yafata umwanya wo gusenga. Hapo ndipo Ayubu amechukua muda wa kuomba. Aravuga ngo icyoma. Akasema ningepata ngasubira kumera nkuko narimeze mu mezi aheze. Nikarudia vile nilivyo miezi ya nyuma. Kera nyini nahaye. Zamani wakati nilikuwa na vitu. Abana banje bakinkikije. Wakati watoto wangu walikuwa wamenizunguka. Itara ry'Imana ricakira hejuru y'umutwe wanje. Wakati tala Mungu likiwaka juu yangu. Nkamera nkuko narimeze igihe narinshitse ubukombe. Nikakuwa kama vile nilivyokuwa awali nikiwa hodari. Aho nari umugabo akomeye. Wakati nilikuwa mwanaume wa nguvu. Aho inama y'Imana yari ikiri mu rugo
rugo rwanje. Wakati ushauri wa Mungu ulikuwa bado kwa boma langu. Yobu araririra umugisha yari afise kera. Yobu akalia kwa ajili ya baraka alikuwa nazo zamani. None rero ni gihe cawe mwene data. Ni wakati wako ndugu mpendwa. Ni gihe cyo kwibaza kera hawe. Ni wakati wa kufikiria zamani kwako. Ni gihe cyo kwibaza igihe wari ugisenga mpwemu yera kururuka mu nzu yawe. Ni wakati wa kufikiria awali vile ulikuwa unaomba na Roho Mtakatifu kushuka kwa boma lako. Inama y'Imana yari ikiri mu rugo rwawe. Wakati ushauri wa Mungu ulikuwa bado kwa boma lako. None uyu munsi inama y'Imana sihiri. Lakini leo ushauri wa Mungu bado umeondoka umeenda. Na majambo avugirwa mu rugo rwawe ntahura. Na maneno ambao anasemekana kwa boma lako si sambamba na maneno ya Mungu. Na majambo y'ikinyurane. Ni maneno tofauti. Fata umwanya nawe usubire kuririra umugisha wari ufise kera. Chukua muda na wewe kulilia baraka ulikuwa nazo awali. Ico gihe warasenga ukumvigwa. Wakati huu ulikuwa unaomba na kujibiwa. Ico gihe wararirimba amavuta ya mpwemu yera kakururukamwo. Wakati huyo ulikuwa unaimba na mafuta ya Roho Mtakatifu ushuka mwako. Abumvise uri kuraririmba bakavugishwa. Watu wamesikia ukiimba na kutabiri. None raba ingene gusigara ugufutera. Lakini leo tu ni kujifanya tu. Mbega ufutera murumva ico arico? Kujifanya mnasikia maana yake. Nukucana umuriro utaka. Ni kuwasha moto waki. Umuntu akatsi uwo muriro ntiwaki. Kawasha moto kakata. Tukiri abana twaracana umuriro. Wakati tulikuwa wachanga tulikuwa tunawasha moto. Ukawuhuha wabona uratevye kwaka. Ukapepea wakati unaona umekataa kuwaka. Ugacuvumamwa amate. Ukautemea mate. None rero harageze ko ririra umugisha wari ufise kera. Basi ni wakati huyu kulilia baraka za Mungu ulikuwa nazo awali. Ico gihe wari ukijijwe. Kipindi hicho ulikuwa ni murokole kabisa. Nawe wari ufise ibihinda mu rugo rwawe. Ulikuwa na mambo mengi Mungu alikuwa amekubariki bomani mwako. Ariko umugisha umaze kuguherako. Wakati baraka imekuishia. Umaze kureka gusenga Imana. Wakati umeacha kuomba Mungu. Umaze kureka gukorera Imana. Wakati umeacha kumutumikia Mungu. Umaze guhagarika kuririmbira Imana. Wakati umesimamisha kumuimbia Mungu. Nivyo wakora vyarayangaye. Na yote ulikuwa umefanya yameenda yakididimia. Ubu ntibigenda neza. Leo mambo haendi sawa. Urasenya bakakwandura. Ntavyo ushobora kumenya gusigura. Abasenyi b'inkwi urasenya ukandika inyuma, uturutse inyuma yawe akazara kwandura. Wenye wametafuta kuni unapanga nyuma lako na wengine huja wakachukua kuni zako. Wengu ugira urakebuka ngo harageze kuhambira ngo utahe. Waangalia nyuma imefika wakati wa kufungasha na uende nyumbani. Ugasanga hari umwandiko umwe. Ukakuta kuna fungo moja la kuni. Bimeze gutyo nyene umugisha waragabanutse. Ni hivyo tu baraka zimepungua. Oya ntiwaheze. Lakini baraka bado haijaisha. Aracari ivyizigiro. Kuna matumaini. Haracari ivyizigiro. Kuna matumaini. Kuko na Yobu yabona umengo ntaca kivamwo. Maana hata Yobu alikuwa amekata tamaa akiona hakuna kitu kingine kitarudi. Amaze kugeragezwa kihanganira amageragezwa yose yamujeko. Lakini wakati amejaribiwa na kuvumilia majaribu yote. Imana yamubariye ngo harura inyenyeri zo kwijuru. Mungu alimwambia hesabu nyota za mbinguni. Ngo canyu harure umusenyi wo kwisesero ry'ikiyaga. Ama uhesabu mchanga karibu na bahari. Ngo namba wo bishobora. Kama unaweza. Ngo ubutunzi bwawe niko bugiye kungana. Ndivyo utajiri wako utakuwa. Niyo wahindukirira Imana. Wakati utakumjamukia Mungu. Hanyuma nawe ukamenya ko bijya bintu byose wari ufise wari umugisha wahawe n'Imana. Nawe ukajua ya kwamba yale yote ulikuwa nayo ni baraka kutoka kwa Mungu. Ugaheza ugahindukira ugakorera Imana neza ukayubaha. Ukageuka na kumutumikia Mungu vema na kumheshimu. Niryo jambo twigishanije ejo haheze. Ndiyo neno tumefundishwa jana. Ngo twubahishe Uhoraho Imana yacu imitima yacu yose. Tuheshimu Mungu na mioyo yetu yote. Ngo n'ubugingo bwacu bwose. Na uhai wetu wote. Ngo nta kindi atugomba. Hakuna kitu kingine anataka kwetu.
ubimenyerera icyatumye bigenda, ukiyatambua haya yaliyosababisha hasara, uraheza ugaca bugufi imbere y'Imana, inakupaswa kunyenyekea mbele za Mungu, hanyuma ukalirira umugisha wari ufise kera, ukalilia baraka ulikuwa nazo awali. Erega si ishengero ryonyene, si kanisa peke yake, na twebwe abakozi b'Imana iyo umuntu ahinduye uko yahora akorera Imana, na sisi watumishi wa Mungu mutakigeuza vile alikuwa amemtumikia Mungu. Hariho abakozi bagenda umugisha waraheze, walio wengi wanatembea baraka zikiwa zimewaishia. Ashika ku ishure ryuzuye abantu, akifika kwa tauli na watu bagaca batangura kugwa, watu wakaanza kuanguka. Aho umenya ko ari umugisha waheze, unajua ya kwamba hapo kabisa baraka za Mungu zimeisha. Abanyamugisha aho bashitse n'abaguye baca bagaruka, wenye baraka kwenye wamefika, hata wenye walikuwa na hasara wanapata faida, n'abanyabyaha baca bihana, na wenye dhambi wanaungama dhambi zao. Mu bintu byose harimo umugisha, mambo zote zikakuwa na baraka. None rero ukabugomba umugisha kuhoraho, kama unataka baraka kwa Mungu, banzuririra umugisha wari ufise kera, lilia kwanza baraka ulikuwa nazo awali. Narasomye ibya Esau, nimesoma mambo ya Esau. Yari yaremerewe umugisha na se, alikuwa amehaidiwa baraka na babake, hanyuma rero aja kurondera ivyo yamutumye arabitebana, akaenda kutafuta mambo ameagizwa na baba, akakawia. Data muze mwirinde guteba, ndugu wapendwa, mujilinde kukawia. Gucererwa n'ubutumwa ni icyaha, kuchelewa na ujumbe ni dhambi. Se aramutumye, babaka amemutuma, mugabo mu ruhande rumwe womengo nta kundi byari kugenda, wakati mwingine unaweza kaona lilikuwa halina namna, ariko nawe nyene niyo yimvira kabigenza nkuko Yakobo yabigenjeje, lakini angefikiria kafanya kama Yakobo alivyofanya. kumbule namba hara gatungwa yari afisa kaza nako kari hafi, kama labda alikuwa na mfugo alete mfugo ulikuwa karibu, nawe nyene uwo muhezagiro yari kuronka, baraka hiyo angeenda nayo. mugabo yizigira kuzana ivyahize, lakini akafikiria na kutumainia kuleta mawindo. mu ruhigi nta mugisha urimo, katika mawindo hakuna baraka. ara umuntu yirirwa ariruka, wakati mtu anachimbia, hanyuma rero agataha yikoreye amaboko, akarudi nyumbani akibeba mikono mitupu. ugira ngo hari umuntu agomba irariro kuguhiga yosiga bwiye umugore ngo shira kwa amazi kuziga. Hakuna mtu anaweza tumainia windo, anaweza kamwambia mke wake weka maji jikoni naja. Erega Esau yarubura ibikoko, Esau alikuwa amewinda wanyama, ariko yaravyiruka ko bikamusiga, lakini mara nyingi alikuwa anawakimbiza na kumuacha. hanyuma rero muri uko kumusiga aca barateba, wakati mawindo yamemuacha na kakawia, yibuka kubizana umugisha se yamaze kuhereza Yakobo, akakumbuka kuleta mawindo amepata tayari, babake ametoa baraka. Abasomyi ba Bibiliya murazi ko mu gishingo c'umugisha yarondera yaronse umuvumo, wasomi wa Bible mnajua badara ya baraka amepata laana. ukabugomba umugisha ku Mana wirinde guteba, kama unataka baraka kwa Mungu ujilinde kukawia, unyaruke njoni kwa wepesi, hanyuma rero kandi uzana amajambo yo kwisaba, na ulete maneno ya kuomba msamaha, na ulirire umugisha wawe wari ufise kera, nawe ulilie baraka ulikuwa nazo awali. kera ico wasaba cyose uhoraho yaba hafi yawe agaca kiguha. Kumbuka awali chochote ulikuwa unamuomba Mungu na kukupea kwa wepesi. None urasenga umwaka ugatangura ugahera utararo, lakini leo unaomba kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwisho wa mwaka bila kupata chochote, n'undi ugatangura na mwanzo wa mwaka mwingine ukaanza, umugisha waraheze, baraka imeisha. hanyuma ryataragiye Imana ryakira mu nzu yawe, na tara Mungu likuwa limewaka ndani la boma lako, ryoje ubibona gute? na lile taje unaonaje? Mbega uri mu cumba cawe uri kurasenga nubu urumva ibima vya mpwemu yera bikururukamwo? Ukiwa ndani ya chumba lako unasikia mvua ya Roho Mtakatifu ikikunyeshea?
cyane usigaye usenga uri kurasinzira, ama unaomba tu kwa kuomba ukisinzia. Nukwibaza, ni kufikiria, mugabo itara ry'Imana ritakiri mu rugo rwiwe, lakini tala Mungu limeshaondolewa bomani mwake. Yobu akiri mu bihe vyiza, wakati Ayobu alikuwa bado kwa nyakati njema, umugore wiwe nimba umugabo yakoze akaruha, wakati mume wake amefanya kazi na kuchoka, hanyuma ngo abona agiye kwihengeka adasenze, wakati anaenda kulala bila kuomba, yaca mukoma aterega niturasenga. Alikuwa anamkumbusha, jamani, bado hatujaomba, tubanze dusenge, njoni kwanza tuombe. Iyo ni inama y'Imana, hiyo ni ushauri wa Mungu. Mugabo ubu nukuraba uwo musangiye urugo kwa kikwibutsa gusenga. Basi angalieni yule mnachangia boma, kwamba leo na kukumbusha maombi. Iyo umugisha waheze gusenga gushika icyaha, wakati baraka zimeisha, maombi hujeuzwa kuwa dhambi. Kuko umugisha waheranye asigara senga insaku. Wakati mtu ameishiwa na baraka, anaomba masengenyo tu. Muzoza murumviriza abahaguruka gusenga, muwe munasikiliza wale wenye wanajitokeza kuomba kwa umati wa watu. Umuntu yahora asenga masengesho yubaka abandi, mutu alikuwa naomba maombi ya kujenga wengine, asigara mu gusenga agira imburano, anarudi kuomba ikawa kama ni mashtaka. Abarira Imana wamugiriye nabi, akimwambia Mungu mwenye amemutendea mabaya. Mana na wa muntu, Mungu na yule mtu yambarira ukunuku, yule mwenye ameniambia namna hii, aho hebura umugisha waraheze. Ujue mtu kama huyo baraka inamuishia. Umuntu rero yarakwiye guca bugufi imbere y'Imana. Kila mtu likuwa inampaswa kuungama, akalirira umugisha yari afise kera, akaliria baraka zake alikuwa nazo awali akianza. Ndabibukije gutembereza ivyiyumviro vyanyu ngo mubibuke kera hanyu ko mwari mumeze. Nimewakumbusha murudishe fikira zenu mwanzo wa safari yenu vile mulivyo, kugira ngo urabe wa muriro wa mpwemu yera waka mu mutima wawe kukirimwo, uangalie ule moto wa Roho Mutakatifu ulikuwa unawaka ndani mwako, bado upo. Chanye umve kusigaye uri wenyene, ama ujitingise usikie kama unabaki peke yako. Ni gihe umuntu wese yolirira umugisha yari afise kera. Ni wakati kila mmoja wetu anaweza kalilia baraka alikuwa nazo. Iyo tuvuze umugisha umuntu yari afise kera, tukisema baraka mtu alikuwa nazo awali, umwe wese arafise kera hiwe. Kila mtu ana awali wake. Kandi uko vyari bimeze kera hawe je ntubimbaze ntavyo nzi. Vile vilivyokuwa zamani mimi sijui, lakini wewe unajua. Kuko kutazi kera hanje, maana uwezi ukajua zamani kwangu, nanje sinzi kera hawe, nami sijui zamani kwako. Mugabo kera hawe uko wari imeze wewe urakubuza, lakini awali kwako vile ulivyo wewe unajua. Ukimenyana n'Imana, ukijuana na Mungu, nawe wovuga uti icoma, nawe unaweza ukasema ningepata ngasubira kumera uko nari imeze mu myaka iheze, nikarudi kama vile nilivyokuwa miaka ya nyuma, ngisenga nyishugwa, wakati niliomba na kujibiwa, nyiririmba amazaburi n'indirimbo z'ivyampwemu, wakati nilikuwa na imba zaburi na mambo ya Roho Mutakatifu, indirimbo zikiburuka mu mutima wanje, wakati nyimbo zilikuwa zinabubujika ndani ya moyo wangu. Harimo abagiriga ubuntu bakaba bafondateri b'indirimbo, kuna watu ndani yenu watungaji wa nyimbo, mugabo ubu nta n'ibitero bibiri woronka, lakini leo atakupata vasi mbili ngumu. Cha wibaza uti none vyavuye kuki? Basi fikiria yamekuwaje, ni sababu gani? Aho rero uca wibaza uti none igituma tandirimbo nyironka none vyavuye kuki? Hapo wewe mwenyewe unafikiria, je, mbona nyimbo zimeisha ndani mwangu? Ni nini mmesababisha hayo? Ni baraka zimeisha. None rero cha bugufi uririre umugisha wari ufise kera. Basi nyenyekeyeni na kulilia baraka za Mungu ulikuwa nazo awali. Ugikunda Imana, wakati ulikuwa wewe ni mpenzi wa Mungu, warorora n'inkoko itaya amagi make igata 20. Ulikuwa unafuga kuku na kukametaga mayai kidogo akawa 20. None ubu isigaye
uyitunzi 4 5, lakini leo ukifuga kuku ni mayai 3 4 5, nayo nyene ikiyaberura igisiga kikabutwara bwose gasigara na wakati mayai kutoa vifaranga, ndege zinakuja zinakula hizo vifaranga. Kera waradandaza tudandaje twose ukabona inyungu. Zamani biashara vyo tulikuwa unafanya hutokezea faida. None ubicudandaje cyose ukorera mu bihombo. Lakini leo biashara vyako vyote ni hasara tu. Ni wo kwibaza ico bivako. Sufikiria ni nini imesababisha hayo? Igihe wabikora ukunguka warakunda Imana. Wakati ulikuwa unafanya hayo na kupata faida, ulikuwa unampenda Mungu. Warayisenga. Ulikuwa unaomba Mungu. Warayiririmbira. Ulikuwa unamuimbia Mungu. Warayihikigira 10. Ulikuwa unatoa dhaka la 10. Waratanga amashikano. Ulikuwa unatoa sadaka. None ubu warabiretse. Lakini leo umesimamisha. Nico catumye Imana nawe yaretse ivyawe. Ndiyo maana na Mungu amesimamisha mambo yako, kugira ngo nawe uze wibuke umuremyi wawe, na wewe umukumbuke muumba wako. None rero ni wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, minsi mibitaraza. Basi kumbuka muumba wako siku za ujana wako, kabla nyakati mbaya zijakuja kwako. Ivyo bihurimwo, maana wakati huyu ulimo amutoririra Imana ngo iguhindurire ibihe. Kama usipomuomba Mungu akubadilishie nyakati, nugupfa wopfa, na kufa unaweza kufa. None rero harageze ko turirira umugisha twari dufise kera. Ni wakati huyu wa kulilia baraka za Mungu tulikuwa nazo. Umuntu akavuga ati si data si mama. Mtakasema sio baba sio mama. Ibi nivyavuye ku mugore wanje. Haya hakutogezea kwa mke wangu. Vyavuye kuri jewe. Lakini ni mimi mwenyewe nimesababisha haya. None Mana ndasavye imbabazi umbabari. Basi Mungu naomba unisamehe, unirehemu. Umpindurire ibihe. Ubadilishe nyakati kwangu. Iyo mwumva umuntu ageze muri ivyo bihe bigoye, wakati mtu anafika kwa nyakati mbaya, naho udandaje ibintu bikundwa wewe ntibakubaza. Hata kama unachuruza unakuwa na vile vitu watu wanapenda, upate customer. Bagucako bagenda umenga ivyo bintu udandaza wewe si bintu barya. Wanapita tu wakiangalia ni kama uzi vitu wanakula. Uraheze ukamenya ati rero umugisha. Hapo unajua baraka. Nereka umugisha waheze ntabiyobego. Wakati baraka uishia mtu hawezi muta najua. Mwani mwamaze kumva umugisha icaricho. Sina nyinyi tayari mmejua baraka ni nini? Nimba ufise nimba utawufise, ubu nukuvuga ko atavyuzi. Kama una baraka za Mungu sunajua. Erega iyo umugisha uheze ku muntu ntabakironka n'ivyarya. Wakati baraka inaisha kwa mtu, baraka ya Mungu, anakosa na chakula. Umuntu ararubisha abandi bejeje. Mtu anakosa mavuno, wengine wakiwa na mavuno. None erega jambo ry'Imana rivuga ngo n'abaca amahera bayacira mu mufuko utoboze. Biblia inasema ya kwamba na wenye wanatafuta fedha kuingiza kwa mfuko, woshobora kuyaronka ntagire ica kumarira. Unaweza pata pesa hizo na ziende hivyo zimeyoyoma bila faida. Avuga ngo niyo mubishikanye muhira ndabituvya. Maana Mungu anasema ingawa hata kama mnafikisha nyumbani mwenu nazitoa. Ni muze turirire umugisha twari dufise kera. Basi tulirie baraka tulikuwa nazo awali. Ego kabisa. Niri jambo ry'Imana dusangiye ritwibukije ingene Yobu yaririye umugisha yarafise kera. Ni neno la Mungu tumechangia, linatuambia ya kwamba vile Ayubu ameriria baraka alikuwa nazo. Kandi kuhoraho biriyo. Na kwa Mungu yapo. Icagukeneye ko no guca bugufi no kumwemera. Mungu anataka uungame na kumkubali. Hanyuma rero ukamuha umutima wawe, ukampea moyo wako, na wakabona kuguhisha umutima wawe wifuza. Na moyo ukupa chile, na Mungu kukupa chile moyo wako unataka. Na ya majambo y'Imana dusangiye mwebwe tuyasangiye mwese Imana ibaheza. Ni haya maneno ya Mungu tumeyachangia nyote, Mungu awabariki.